Natango merea maramani waya manatuya sawa waitikitunde nandi ya ndo marataka na baronga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Ni sambul binaka. Se ko yung Vakaleleka ni nonde tukutuku na mbungi ndindai. Nabunile wata umanda ni matambose ni Fijian Holdings Limited no Farid kambeita kina dhala ni biba kasangai esa soli wana mbele mauti arero Farid na mata belo supa ena kabendindai kambeita kina tolu na dhala ni biba kasangai eni matai ni ruo na dhala e kila kasa mitaki ni biba kasangaki nendo na ngone lewa ena ruo na ngau ndui maina chiuni e kina September ni ambaksa oti eni katol ni dhala embete kikina kila kasi mitaki ni adutiko ena me ni ambagsa oti siang talangani bakatarai membiuta na nondo panua kame ka kuoni beso utaka na panua e baka itikutuku kina ena ngai kadibital tiko na kisiongo ena ke rua samluka lima ni singa ni bula mayongo e bunga na vali ni wai ni mate se pharmacist ena nondo panua era raida na tumbu ni kena politiko na face masks mai beira na lewini panua era ngole tiko kibalangi gome baletinga na tumbu ni kiana veto vitiko na mate na coronavirus ena no postiko kina FBC News tukuna ndona pharmacist Renal Chand ena Tapu City chemist ni rato sambiu tel na ota ena kiana voli telemai na face mask ia tukuna na ibalesia dake ena tambal nimbula Dr. Alicia Sahukan ni oira kede erna ngole tiko mai na panua era sabaka salataki merna balewena ndona fomu membaleti tungana non randikebi ena buguni mate ongo sibeni ndona rau tolu sauluka ruo na linu bonua era sama ilenga e China ena buguni mate ongo kasibi ni bano ndolu onan rau nakisi e sabaka ndete kitiko ena ngauno ongo bitu ngau nakisi e sabaka ndete ki ena tinika bitu na bonua ndui ena be sei burabura esa na taudo na panua era na boititu kina na gasni buli e ului balili college e wailebu e daka unrobe salamuretinga na kena maindola bo e rua na bali ni gasni buli kandola bana non de lulu ni matini tu borrenge bani marama maina rono ndul tinika lima na gasni buli kartiko na korni buli e ului balili college kando tinga na bali ni gasni buli meado maina ngonongo er sabaka bale teki kede na tinika wolu na gasni buli era benga rabitiko na korni buli ongo ronan raulima sanga bulu ngoni buli era buli tiko na korni buli ongo karangole mai sabu kena ya sana ombua kina ngito tinika vana nonda ngone lewa ena nonda mata timi ni Fijiana era to sa koni taragitaki ena mata mbosi ni rugby unioni ena nonda panua gona bekai baritaka na doni batabulidi saya sifuli ena ngauna aboso tiko kina ena tia roko kaporogramu ni Voice of Melanesia Sydney Australia na timi ongo endo na timi toso da sarbo to tolo na no to ibara uningito ena sotsota ni le abitu ena nonda burubura rato satu bukarau na buguni sotsota ni Sydney Sevens ena moni madongo karawa mon sarawa ena FBC Sports kina FBC TV mai da bekir na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri erona na semana siseni na Radio Fiji 1 kina bula FM ni bwadingu binaka Bula go minuni mereka yang hotel tak ada orang Bula FM nombor 2 NSR Bula FM number 2 NSR